Joseph Kabila wabaye perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva muri 2001 kugeza muri 2019 ateganya kugeza ijambo ku batuye iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe kandi mu banyamuryango b'ihuriro AFCM U23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeje ko Kabila yageze igoma ku gicamunsi cyo kwa 18 Mata 2025 anyuze mu gihugu cy'u Rwanda. Umuvugizi kandi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yatangaje ko kuba Kabila yagiye mu gice kigenzurwa na AFCM U23 bishimangira ko ari umwanzi we igihugu. Ukorana bya hafi na Kabila yasobanuriye ibiro ntaramakuru Associated Press ko icyamujyanye igoma ari kugira ngo atanga umusanzu muri gahunda igamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi kandi wa Kabila witwa Barbara Nzimbi kuwa 19 Mata 2025 yatangaje ko mu masaha make cyangwa iminsi mike iri imbere azagize ijambo ku banyekongo kugira ngo atange umucyo ku birimo biragenda bivugwa. Agize ati rero mu masaha ari imbere, iminsi iri imbere, Joseph Kabila wabaye perezida azageza ijambo ku gihugu kugira ngo atange umucyo. Umunyapolitike kandi asubiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'igihe kirenga umwaka kuko yerukagayo muri 2023 mbere yo kujya mu buhungiro. Ntabwo rero igihe Kabila ateganya kumara igoma kiramenyekana. Ikirego cy'uko Kabila yabakorana na AFCM U23 nacyo rero aherutse kugitera utwatsi ubwo yaganiraga n'itangazamakuru muri Afrika y'Epfo, haje gusaba rero leta ya Kongo kugaragaza ibimenyetso. Umutwe kandi wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kumvikanishije ko rero Joseph Kabila wahoze ari perezida w'icyo gihugu yageze mu mujyi wa Goma ugenzura nyuma y'icyumweru kirenga. Rero avuze ko agiye gusubira mu gihugu anyuze mu burasirazuba. Amakuru kandi yo gusubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwa Kabila yatangajwe bwa mbere na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI kuwa 5 nijoro. Isubiramo rero amagambo y'abantu bagera kuri 2 bari hafi ya M23 ndetse n'ay'umuntu uri hafi ya Joseph Kabila. Isubiramo rero aya amagambo ku ruhande rwa RFI atangaje ko rero Kabila yanyuze i Kigali akabona kugera aho mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru ngo ntacyo rero leta y'igihugu cy'u Rwanda yari yatangaza ku birebana n'ibi ingibi. Abashijwe niba ashobora kwemeza ko Joseph Kabila yageze igoma ku ruhande rw'umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje BBC ko rero abona nta kibazo na kimwe cyaba agihari. Kanyuka rero akaba yakomeje ku ngingo ya 30 y'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko umuturage wese w'icyo gihugu afite uburenganzira bwo kujya ahana hari hose ashatse ndetse no kwisanzura mu ngendo. Agira ati rero Perezida Joseph Kabila no umuturage wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kimwe nanjye, kandi simbona impamvu kuba rero yaba ari Goma bikwiye guteza ikibazo na kimwe. Ingingo kandi ya 30 y'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryo muri 2006 nkuko ryavuguriwe muri 2011 ivuga ko umuntu wese uri ku butaka bw'igihugu afite uburenganzira bwo kuhakorera ingendo mu bwisanzure, kuhatura, kuhava ndetse no kuhagaruka mu buryo rero buteganywa na amategeko. Agira ati rero nta munyekongo n'umwe ushobora kwirukanwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, guhatirwa guhunga ndetse no guhatirwa gutura ahatari iwe rero hasanzwe. Ikindi kandi Kinshasa ishinja rero Kabila wamaze imyaka 18 ku butegetsi kugeza asimbuwe na Perezida Felix Tshisekedi rero muri 2019 nyuma y'amatora yanenzwe kuba muri rero uburiganya kuba ari we kandi uri nyuma y'umutwe wa M23 ibyo we ahakana. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi Loni ndetse n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bakaba rero bashinja igihugu cy'u Rwanda gufasha umutwe wa 23 mu gihe rero leta y'u Rwanda yakomeje guhakana ibyo birego byose, kavuga ko ikibazo cy'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari cy'abanyekongo ubwabo biganjemo rero abatutsi baranira uburenganzira bwabo. Kinshasa yananiwe gukemura. Mu kiganiro kandi n'abanyamakuru kuwa 4 witwa Masad Bolos umujyanama mukuru wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kuri Afrika yavuze ko rero igihugu cy'u Rwanda kigomba gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse M23 bigashyira intwaro hasi. Ku itariki kandi ya 8 Mata RFI n'ikinyamakuru Jeune Afrique byari byatangaje ko Joseph Kabila agiye gusubira mu gihugu cye bidatinze anyuze mu gice rero cy'Iburasirazuba, bivuga ko yabyemeje mu nyandiko. RFI kandi na Jeune Afrique byari byasubiyemo inyandiko ye ivuga ko rero agiye gutaha kuko igihugu cyifashe nabi mu rwego rw'umutekano no mu zindi nzego zose z'ubuzima rero bw'igihugu kugira ngo afashe gushaka ibisubizo. Kabila kandi yaherukaga kugaruka mu itangazamakuru muri Gashyantare uyu mwaka ubwo rero yavugaga ko igihugu cye kiri hafi
guturika rero kubera intambara y'imbere hari n'inyuma rero y'imyaka igera kuri 3 uyu mugabo acecetse muri Gashyantare. Kandi uyu mwaka Tshisekedi yavuze ko rero Kabila ari we muntu nyawe uri inyuma ibi byose, amushinja gufasha umutwe wa M23. Mu kumusubiza Kabila ubusanzwe rero akaba ari umusenateri wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Werurwe, kandi yabwiye abanyamakuru muri Afrika y'Epfo rero agira ati iyo mba mfatanyije na M23 ibintu byari kuba rero bitandukanye cyane nuko bimeze uyu umunsi. Mu buryo buzwi Kabila rero aheruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Kuboza muri 2023 ubwo yahavaga rero mbere y'amatora. Umuvugizi kandi wa Barbara Nzimbi akaba ari umuvugizi we rero yatangaje ko Kabila yavuye mu gihugu ku mpamvu z'amasomo rero muri kaminuza ya Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Ibikorwa kandi byo hanze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byakomeje gutera inkeke ubutegetsi bwa Tshisekedi rero kugeza ashinjije Joseph Kabila ko ari uri inyuma y'inyeshyamba ndetse rero za M23 na Corneille Nangaa rero wigeze kuba umuntu hafi cyane ku ruhande rwa Perezida Joseph Kabila. Nyuma rero yuko atangazwa kugaruka ku ruhande rwa Joseph Kabila, arandi makuru kandi aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko umunyapolitike witwa Moise Chapwa Katumbi utavuga rumwe n'ubutegetsi kandi nawe rero ategerejwe mu mujyi wa Goma, nkuko aya makuru yamaze kujya hanze akomeza kugenda abigaruka. N'amakuru avuga ko rero umunyapolitike ukuri ishyaka bwitwa Ensemble pour la République azagera muri uriya mujyi ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu minsi mike iri imbere, akazanyura nawe i Kigali nkuko aya makuru abitangaza. Umujyi wa Goma kandi kuva muri Mutarama uyu mwaka ugenzurwa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zawirukanyemo rero ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa. Katumbi kandi arawugwamo rero nyuma y'amasaha make Joseph Kabila Kabange nawe rero wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe rero ageze muri uyu mujyi wa Goma. Kabila kandi na Katumba amakuru avuga ko rero bashobora guhuza imbaraga n'umutwe wa M23 maze imyaka irenga 3 uri mu ntambara na leta ya Kinshasa. Mu Kuboza kandi 2024 aba bombi baherutse guhurira i Addis Ababa muri Ethiopia, aho basabye perezida wa Kongo Felix Tshisekedi rero kugarura ituze n'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gihe kandi banenze imikoranire y'ingabo za leta ya Kongo n'imitwe y'abanyamahanga irimo abacanshuro n'ingabo z'amahanga, basaba ko rero aba banyamahanga basubira mu bihugu byabo, nkuko byari byakomeje kugenda bigarukwaho ku ruhande rwa Moise Katumbi ndetse na Joseph Kabila. Aba bagabo kandi basabye ko igihugu cyabo gishyira imbaraga mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu, ikindi kandi kigahagarika ibikorwa byo gutoteza abaturage bacu bavuga Ikinyarwanda no gufunga abanyamakuru ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'ibindi byose byakomeje kugenda byiganza ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba bagabo kandi basabye ko igihugu cyabo gishyira rero imbaraga mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu, mu gisa rero nko guca amarenga yuko rero badashyigikiye umugambi wa Perezida Tshisekedi rero ushobora kwiyongeza manda. Aba bagabo rero bavuze ko ubutegetsi bushyirwaho rero n'abaturage mu gihe runaka budakwiriye gufatwa nk'ikintu rero umuntu afiteho uburenganzira bw'iteka ryose. Katumbi kandi ndetse na Joseph Kabila biyemeje gukomeza gukorana mu gushakira Kongo rero umuti w'ibibazo biyugarije birimo rero ubukene, kwangiza umutungo wa leta, imikorere rero idahwitse ya leta ndetse n'ibindi bitandukanye, nkuko aya makuru akomeza kugenda igaruka rero rya Moise Katumbi Chapwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naryo rikaba ari amakuru yakomeje kujya ahagaragara agaruka kuri byinshi bitandukanye birebana n'uyu mugabo ushobora kuba yagaruka mu gihugu nyuma ya Joseph Kabila rero nawe wamaze kukigeramo rero ubu ngubu akaba ari kubarizwa i Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bitegerejwe ko rero ageza ijambo ku bene gihugu b'abanyekongo. Ijambo rero agomba kubagezaho rirebana nuko ikibazo gihagaze kugeza kuri uyu munsi, cyane cyane ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ijambo rero ritegerejwe n'abatari bake cyane mu bakunzi b'uyu mugabo, ariko n'abandi banyekongo muri rusange bategerezanyije amatsiko kumva icyo uyu mugabo ari buze gutangaza ku birebana na Joseph Kabila wamaze kugera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse amakuru akavuga ko rero nyuma yo kuhagera kwe undi munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe rero ategerejwe mu mujyi wa Goma. Numwe mu bakire bakomeye cyane rero Moise Katumbi Chapwe akaba ari umwe mu bagabo bafite amafaranga menshi cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ikindi kandi akaba ari umwe mu bavuga rikijyana muri kiriya gihugu, afite ibikorwa byinshi bitandukanye. Gusa nayo mu minsi ishize byavuga ko rero uyu mugabo yagiye ahunga igihugu bitewe rero n'ibikorwa bitandukanye byakomeje kumuvugwaho rero n'ubutegetsi bwa Kinshasa, biza rero gutuma uyu mugabo afata iya mbere yo kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guhuza imbaraga cyangwa se guhuza imbaraga
uruhande rwa Joseph Kabila na Moise Katumbi rero cyaba ari ikintu gikomeye cyane gishobora guhirika cyangwa se kikaba cyatuma Tshisekedi rero imbaraga zicika ku butegetsi bwe rero bitewe nuko aba bagabo ari abagabo bafite abantu benshi babakurikira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba rero babashyigikira yaba mu baturage basanzwe. Ibintu rero bishobora guteza umwuka utari mwiza hagati y'impande zombi, yaba impande z'aba bagabo ndetse n'impande za Tshisekedi uri ku butegetsi. Tshisekedi rero akaba ari muri manda ya kabiri y'imyaka 5 rero ku butegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Manda ya mbere rero imyaka 5 akaba yarayisoje, ndetse ubu ngubu akaba ari muri manda ya kabiri y'imyaka igera kuri 5 nkuko amakuru akomeza kugenda bitangaza, ndetse n'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rikaba ribimwemera. Reka rero mbashimire, mbifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza kuri mwese mukomeje kubana natwe. Mukore kuri subscribe cyangwa se abone mu bambere mu kuba mwabona inkuru zacu mugeze maze gutegurwa ndetse no gutunganywa. Ndabashimiye cyane, umugoroba mwiza kuri mwese.